E rere ana te whakahau I tētahi kura I te tai tokerau me whakatū hōtaka hō. E whakangungu ai I te tangata hei kaiako I te wā e whakaako ana ia I te kura. Kia huru mutu ai te raru nui o te wā mo te ruarua rawa o ngā kaiako reo Māori. Hei tā te pūrongoa Hania Douglas e tautoko ana tētahi o ngā tautohito mātauranga o te ao Māori I tēnei whakaaro. Arā kia mutu ai te uatanga o te kimi kaiako reo Māori. Kua pūrena te puna o te reo Māori. Pēnā he pātai a koutou, tēnā pātai mai. Engari anō te puna kaiako, kua pākoa. Hei tā te kura kaupapa Māori o Kaikohe, me takatū te manatū mā tauranga ki te whakatika. Warakau ke nawhi ana ngā mahi te kura, toru rawa. He rauraru kei kona, ko te patu tuatahi tēnā. I muri mai tēnā, ko te rongoa I tēnā mate, he utu kai āwhina, ko tangohi e moni I te tahi atu wāhanga o te kura nei, hei hakakapu I aua tūranga e rua, ko te patu tuarua tēnā. Hei tā Quinton Hita, toihau o te uepū o te kura, ko te rongoa kua kitea kia kuhu mai ngā tauira kaiako ki te kura whakaako ai. Engari, kei te kawahaere te tāwara o taua rongoa. Te mahi te kura rehita, ko te tahu o te mātauranga utuana iaia. Ko te kai āwhina, ko te puari ke utuana iaia. Nā, me rapu taua utu, I roto I etahatu wehenga mahi o te kura nei. Kia ai te utu I aua kai āwhina nei ne, e haraka I te tahu o te mātauranga utuana. E rauraru tēnā. Nā reira ko te hiahia o te kura kia pīkau te manatū I ngā utu mō ngā kaiako tauira nei. Hei tā te runanga nui o ngā kura kaupapa, ka whaihua nui pēr ngā hapori I tētahi rautaki kia ako te tauira I aia e mahi ana, me te aha kei te hikaka hoki rātau ki te āwhina. He tino paero atu te hei kōwhiringa mā rātau ki te whakatika I te ngarohanga, te korenga o ngā kaiako, e pērā ngā rohe e hia nei, ngā kura e hia nei, I te mea kei te pērā tonu te āhuatanga. He oi anō, e whakai ana e nei taha e rua, kei te mohi o ngā hapori me pēhea e ora ke ai o rātau naue. He tautoko anake tō rātau hiahia. Me he mea e kore rawa rātau e tīni I ngā mātāpono, ko hangaia mai tērā punaha mātauranga matua e mōhio nei tātou ki Aotearoa I nāia nei, e kore rawa etahi āhuatanga e rereke. Kia mārama tāua, ko Kaikohe tēnei. Nā horakau tāmaki ma kauru e haere mani konei ki te hakaola I o mātou mate I konei. Ka muito ko te mahita tēno pailawa he ko tāku, e tonu e I tana noho ki te kura nei, awhia I ngā tamariki nei, ko ngā iwi anō te kainga nei. Kaore kore, ka piki ngā uauatanga o tēnei rāngai I tēnei wā e tahuri mai ana te ao ki te ako I te reo Māori. Hania Douglas, Te Karere.